papa sofo aba enra o case a de beto ye nim no apostle edi ni die ama Afisem eni ye bedwafo papa mbacho akwa aba be me na se bibia boko de ma ye ni kan na wase se wodi ni die ama ye na tuga papa wa hade nti a wode ne ba ye no fatu nanim na ye nko ne nchen okay madam wase papa ya otiminsa abonkum so yi o ye mesofo na obisu na mame hu no obi ne nyina na wo bo sa enkuro no tama na battery na yellow na ya charge enti bone tofa de enti ade ne ba ye kakra bi 1 minute na papa nyiwa no why okay about your waji misika so what me 2 kwan 1 year nie akonto na maso because me ko jiska na so a me nsan kasi mpacho jiska sen pacho iska ko di no was 250 million. I think so can say 28,000. 28,000 or 30 million. Anti ma yen checking free one na entiasie mremu. Woman 28,000, 280 million. And na say wetie mu 3,000. Sika no say na usifa sutua edema papa. Pacho your friend say medical command 140 million. Okay. And na me ma me bi na we twi abidruka anti week bia na me command 500 cities. Anti ma me na adwuma 7 months. The 7 months in a month be 20 million. The 7 months is 140. The coca 140 no be 280 million. Okay, now say 28,000 Ghana cedis and perpetua 3,000 no tia na da ben. About your chiam said 2 months more. And no kwa ben fa so tia asema me hu say that is anko for mo. Da ben ko for. Me hu say order da me no. Ana me ka chen say me hia sika no. O say me say dey sika no. O say me 1 month. Same nko scanner ya da oba ko yi scanner de scanner ya abreme ti me twema 1 month na ya so yi so ko sha sanko ko di pa aka kra de ya wo ho to 1 month na so am ya de me friend no say scanner nsan ya de anka scanner mu nyina 30 million nsan ya de e kan yi enti on fan send me na anam si da bi ska 280 million de e de na 30 million na nsan ya de aka ti me am ya de me ba kumasi na me ba kumasi ti me ba kumasi oba kumasi na akwaje ye ko no ho ka say kan 11 say de na tu ganye no ana me ko no ho nti me ko no ho no ana me ne kwatena ase me ne tena ase no ana sika no ho say emu 30 million na ye de e wo ho nti ode ma o me di emu 30 million no me ba cho ode ma wo he ni fie hwan na e wo ho no obi ani ho woni ne nko a mate apostle pacho nsem a same kan nyina no no kra ben ne wo mu de o kan di e bi e no kra bi nya no kra mate nti bomi mu e aro baja brandy oye me nkola no ba ko a me an na me hwe wo na abaye bi ne ba sorry ndi me ka se e breda asoro ne koso no mo ba sorry no obaye be bo amane se o mo pese o mo tukwan one abaye no na o tekiti no o sika nso ndi me bisa se sika say and o say 2,000 so okay no problem to me pese kan di man so me aso na medite na hye kwan so onye dwumaje nti oba ne koe e no nda so a oba ne tu kwan no but okọ country ben okọ Dubai oba woni ne te ne mpena anasa na down ba ne ti dan ba okay nti wana aye boa ma oba no ekọ Dubai no me ya kwanto mo an yo mo ade okay me mfo bi antu kwan da okay da Roma na me hye ne kwan so onto aso nya dwuma so oba no kọ de ya o ya dwuma na ye oba be fa no so it was why my mission and crime and compare what they call it in Suka bi na Suka ni mu no o ya adwuma na no afra mi say ya che no e Akropon police station so Akropon police me call here no me call ya say police ni bo amane say me ba no enne adwuma ni ba ko wie adwuma ni sika which is 8,500 and they just scan you triama adwuma ni wura ansa no magya no nti no kredi me na me gina mu se ma me ba no se omu ehunu we ma apostle ye time ni nti no ma me sa me ba o ma me hwewe won se enra no ye no kasai ma wo ye se abrante no so de wo ka na mbese me hu se abrante ni sika be di wo ampa kana o de me hu haso na make me ba cho ni sika be di wo ampa sen na e be di wo sika wo me ho 17,500 17,500 mpa cho no de ma o se fa ye den oh esane say omo mi nsem nti no say sika no ko de bae no afa masa kwantu o se wa ton car na sika no dan ho a obedi oboa me boa oboa on kan kure papa kan kure e mi twantro wa ase kan kure na me fo bi ntu oboa my mommy
and they will chantro. Who chantro? They will chantro. No one else in the one chantro. Me, my boss. You don't transfer Queen Snap. I saw the friends that them also. So for you snap. Or Queen Snap one of them. So for body. So man Moses, some Americans have a bois. I say. Mama say who chantro. Who chantro? Who chantro? No offer. My first can also with the 2 coin. One farm master. One can correct. What's this kind of one home? Oh boy. Well, my passport no be set na won ho. No kwa sem ni say. My passport me be set ni na won ho. Wa no koy o passport. Me koy passport. O pa papa na me koy passport. Me no ko papa no koy no. Me ko yan na ko so na ko giye. O yan na Osman say me koy. Papa na number. Papa na number e wa ha. Yes. Kan no kura na on kan say me say. Wuna ukoye man ko ukoye koye papa me minimum wuna de papa na ma me be se je wuna na Osman papa no ko je passport no be set no papa na passport no na say be set no good eti wuna uye bibia na Osman me uye na Osman ko je no wuchiaka wuna wuchiaka eti ninya ne kabudo de ninya o ujas ye chi nim prensa ninya me ko tue scanner de eyi no one numpra ogini sika ewo aboa ko aye kokko police station e me ye chi no 2000 ewo me ko tue eyi or the car epim commander our boakwa ene de sana beka o kan se be kromfo asam ne ba ye na se asam ne kese de na o ka chem se be kromfo asam ne entu ye kese nchen de ye kan you say we chantro so for we chantro ko wi esika ma mi ko twiai so for we ko wi esika we tia fra police woni nyina afro mo o mu na ba skera na o ka ko na 85 million na 82 million tie ade ba etra asam so ofie no ye tra so ofie no ko se o ka chem se 70 million na ka chem se 70 million 82 million ye ba fie no ko ba fie no me no fie no ba fie na on kan kure na entra on kan kure kan kure we pa chantro asam we no president on kan kure enti wo de me kaskaru tia se police station tia se wo sika wo me hon maka kire wo no police station tia se police station be ka ko police for 20 million ana me mawo hey boy the car say my bill sika no me police only 2000 on ho asala me so dey for mo aba me say 1000 ko me dem ko yi 1000 ba 3000 1000 ka ho 10 million extra we dey utia e won kan kure wo me kan kure okay so please won kan kure Lawson FM nti papa na extra utia e papa mbacho abrante no si ni sika sen 17000 oboa 17000 eno no kwa be na fa so de ma wo chiche mu ana so ka bo mu na de ma o odi 14000 buy and actually no be we ni mame yeah odi 3000 na je je na bra we ni mame okay odi buy 1000 actually no 500 mo me oboa mame na abo 7 months na kwa mate so se bia anya adwuma na mate de my 7 months ana pa frɛ mame se mo mi me no ya adwuma do was say was ata we keep biam come na 5 months o ja se ana odi 14000 yeah no way o ba biska so mu do biska o kan kure na on kan kure me kan kure wa me kan kure ma wa kan kure o kan kure ka ba kan me kan kure ma wa ho sa o kan kure o sa o kan kure yo mate me kan kure mate o ka chem se ya twuma so me so na sa de ko hunhum na manso ma me na twuma so ma me na ne fresh si ya da dem o so do na ma me ne sa o enti ya twuma so woni so me ma dwunya adwa na o me ka ante so so me kan o ja se ma me so se me kan o ja se enti lai asem o ko me fresh si ya da o chem se ya kokko o na so ma me enti woni me twuma so ho hunhum a enti me pese bo de me se papa ne sa se bibi tumi a papa na ma bibia da ato won fa me se papa ne sa won fa me se papa ne sa papa be ya fa me se me well me no kwa no what o si ni sika ni mo no kwa atade yompo me ma da me kan ko pa me cho bu ko to yo ma ni sei e pa me cho so se me ka ko be ton record ni na wa sei ne ka ko be ton bo se ko bo chie interest na da kan who preach us so dem say the problem is record number producer but I say what is record number producer I wa has see producer mo ma me sure papa pacho what can the so mo chandro tie muntie me obi a me ginoma nkura ni nyina yeah obi a baby papa what pa brand e chew nya tie me na da wo ba no adeni na odi ba be di ma nu atam ni na wa ha record wa ma nu atam ejamba cho pa ne chew ateni no odi ba me se onje kasa me sere no
because we need this akra na ja obi a woni ne ka de o kasa firi akwa Kenya mi ani kura se chew pa bi ani What are too much? What did you What are you say oboba so that half nyam na me do mo ye dey buy. Everybody dey mo be na me so. And then me here we a me chichi bola hina bola. Ahuro ka to nua ne ya be gu ho nom. And then I ka tell say o ni o vie. Me di o vie. Na ka me so mo na ka counter dey na me ni. Una me nchai. Me so na counter dey na me ni. Okay na. Dey na won che mate o vie da. Oh come on. Mate o vie da. Come on. But dey o se mate na ho na school. Obi school na o he so. Ada ba juma sama say ya do man ba re nchai. Ye tu ni ma jew. Say ye tu. Sama mate e o vie mate na o school na mate na. Ma me fie. Why no mate na? Just careful ma me na also just careful nya ho. E o vie na mate na o vie da. Look. Na mate na o vie da. Ka o di buy ya no. Eno nti be me sika no. E wo say ya wo ba tia aya me so nya wo ba tia. E so nya wo ba tia. Hey, and over no di wo mu. Some big guy say me bas tiri say me na me kofa over na me over bi. Na me da kwatwe su nkura na afu nkura na pa. A che mo nwumre akatwe bi anu mo twa so de bas 6 months won twa me ka me kofa asofo no mfiri yabe. Me man twa ka. Asofo yabe fora na mu fi aso ba de ko se de be na mo fo. What's all the dance riba also ya sort about wa me man twa ka so be ka bia mo na so be ka ba ya tuma me twa ka also wa da bia na obi ni dance ni ba ona ofre dance ni onu no de na so ba no tuka we na so ma ba on the for dance ni na for dance ni ma na so na ucha okay o ma me drive ma me ko se de ko fa no kwa so baba so for timba wo so wa bo same ho ka e ka se na wa bo wo ne ho a ono so de wo ka ona roma me bo so a nenka ma bo ama me no mahu mate da mpacho ye calculation ne mame elder be calculation nti wo bo amount na na ya bo nti mpacho mam wo Facebook no say Lawson Radio Ghana Lawson Radio Ghana mo so mo fa mo calculation no ento wo mame so fa mumuni Abdulrahman ejinam mamaga emefa wa ba Megida Ibrahim enso aba Francis Bavibani enso jinam Evelyn Obiya munyina maba perfect enso jinam eti bacho munya calculation ne mame papa so fun bacho wa ready ayisi mayenwie adwuma na elder wi a no me so wa so papa we me so me papa ka mayenwie calculation no why papa so for ready papa so for you ready your calculation no be that see ara room papa so for atwe ne book ten bra on again say omutu kwan no Dubai me 2000 mayenwie calculation ni nwie why mayenwie calculation ni nwie ye wi a won so ba ya ode ti say ye ma paper any pen na so twere ode na remfia mate ntu de mayenwie papa so for de no 2000 eno ne ye Dubai trip e na den biem agropon mu che ne se wa ko mako wiska na scan je so mu chetua eno mu tua 3250 nti agropon police station case yeah but your sense is can so mame 3250 ya no amane so 3250 elder chro yenko yanim ena bi abuakwa ene so de ka kopim commander when you be anfa campaign ne se commander omuchi no frame no me na me ko ye kokko yin mi tua 1000 e de ye ho 1000 Ghana commander ka ya pem ya chro yeah afi so no ni ka oto ye no ka ne se ye no me ma no me ka man 15 million no sanso ana me san ejeje sika eboa no which is 3000 na 4500 nti 4500 ye de aka ho okay yeah and we chini sukura no ni passport sem no mbe ono di kan ko no ono mu gini sika di na me fro bi so onyema no e wo immigration office okọ ya ni enne ni best certificate ko si 2000 and so entry passport so and we chino oba me ho be 3000 bi so de ye so the command ni mani maame 3000 na me kan you dig otuama no okay nti 3000 ya chiro okay abusu amomwa me with calculation no ye wi a obi anfa ne total ento ha mame papa to asoma me yo me dasi and we chino kokobin police station and so ni oba bi ko try na oba no so agye ni sika no mo police wa ko che no wantwia nti ono na be fra me ko ye me kokko bi no and so no me twia that's 1500 oh nti 1005 elder de aka ho ena DMBM pacho eno no all right nti edam pacho total ni esen 17250 na say ate
Papa, calculation ya we ye atisika na ode ma oni nyina. That is what make agency on asem na oye no onya kewa. Mo me no kura bi no mo. Mate also your calculation na mami. We prove bi say we size can bring me. Then we prove it. Mate, what's why na ode ni ye adwuma wo gi sika no e de koma papa. 14,000 no. Manjis kada me adwuma na month a week bia na command 500 cedis. Okay. Me mama na adwuma 7 months. Okay. Nti week bia 500 cedis. Tu de kwa wo mama me ni hu se odi sika na koma apostle. Me busa no years do me na ye de adwuma. Na wo chere se me na adwuma wa ye friends 1 year. Ba me 7 months kwa na me ye de me kan. Nti same na woni bank account wo ho. Mo me say what discuss what the account document na 14,000 e dey wo da. Nti o ye me passport no nti me sika bia o se me dey e ma no. Wo de koma na di piso. Me ba chere me o se me discuss na dey e koma no nti me ko week bia ba na ma koma na. Papa ba country be na wo prepare date same akọ. Country bia onu ne ba so betu kwan. Na me frame be yi amde ne ba yi. Se me de me fo bi ntu kwan. Nti se onu mo bi. And o wa ha. But mama dancing in emrama me. What does it be for? Atwa na wucha kan kore. Na me twa tro. Na atwa na wucha. Na no ka tell me say skara me de bre ono. O ka say skara me de bre ono 500 na week na me de bre ono. O ka 3,000 na me de bre. Isaac. Onini. Until the man international mon to aso nkasa mon chechire mu. O tena say na bisa na say. So oni modu o ye akwante wadwuma ye nu apia so tu kwan. Nti ono ene de sofo bi no by den e ma me. So me ni sofo no kasa o say no kwe. Obetumi aboa me ba no. Enum na me ye say oni passport, ndi so kwe passport. Ntimbacho no samoa ne kosi sen. Samoa no mu no passport na anya ntem no e na penini ka kyerem say sa trip no de omukora. Ti sa sofo na nka henfa na ode same ko. Oh say Dubai. Good. That's it. Dancing here to say. Be man ba chwe fro sen. Be man ne so mame. Isaac Bafo. Ewua. Bacho asama ye kan papa so ye ne dancing ni. De na animu asem ni mu. Akonto no de ne na menim ehwo bi bade aka ne de mema kasa mema mame kasa mema akonto de na menim ehwo ntimba cho kire me de unim madam fo sofo ba ko egua kwa sinema so friends of oje and no tu menim senka mempe we Dubai ni bi ne se mi bi ne senka obekọ de a na yesu ye ne kasa den why o kasa na no mre kasa den anti fata maye nti ono bo amane sare na mbo pa amane se boys no a omo ni nsema da bi o se ye hu se same die ne ye ka enye kwan ye fa so ne boys no same die ne ye ka se wudi mu asem se nka papa de ni tu kwan de etene se me na madam for sofo no bo amane se sin na mbo pa amane se ni ye den ya konturu se ope amanfo do ma ko Dubai nti se menya ubia because me di onu se dey baby me duro no dey ni me small expenses no me ni ko bia emwa asisi enti o kan ye no ka kire papa ye ko ye nim ena me bo papa amane ena we se obehwe no huduma obedi ade ede afa na se papa wa na ade to same anim se opese oboa no sa kwan ne so ana no be tu me so opese tu kwan he see opese tu because say de wo kan oboa me ba same me ba de wo boa no won kan kure omnyai won kan kure what you say won kan kure then we shall see what you sika okukume okay kono kokume so wa musima okukume o se you shasi okukume no kono kokume Minso la bia court nipa na wo fami ko gina ho no problem ne nipa na wo court so se me kokumi ku nipa fami ko court na nyele me nti abrante wo se ma bra bo wi papa wo se ma bra bo complete ni ma se wa bra bo wo nipa boni ni wonye wo minim se sakra na wo te wo papa ka che o se woni abrante ne kwa kasa na chi na me se sura se ma di obi nche na me da de ne to obi ho obi de ne yere ho same mame ne dance ni ne to je wa no kasa na attend na wo so ku wo tiri wo too much na why na mfa de ma ska be chiska bi wo na chere atanye ne kukukuru wo na wo chere me se firi wo me so wo de kwabra me so de kwabra nti wo na wo chere me okay we shall see wa na mo na me di so papa we shall see na chere sen oh say me life wa no mo se wo wo ye wo ma papa nyia so no ye kan ko papa baby we shall see na ya do so chere sen okukume no ka chere me say me ya true for ne de and they want to Africa because we are true for any threat but we shall see a threat na wa ka chere me konfo same wa me jai kasa o wanya me jai kasa papa de o kan no a threat so because we shall see it say train na be hu matria sign
mate papa so atwe asan ti maame kwa dance ni nchen bra eti a chire die na sense ye oh me de nyina hye papa nsa bibi anya kwanya biba na edwuma bi ni ade bia enti sa kwanya we na ba waka chire papa o so ko ka chire ne ba bi die ne si wa chire oh eno de no kure ni mante hu bibi abi wan fa sika bia amre o oh David passport bia medi ho oh David eni be ye 101 kronos of no eya na matenti same ma yenya wo calculation no wo se sika no sen na calculation na etie sika wo hwa papa bon ho ka no ma menya sa calculation no me ba cho your friends Akropon police station a wasi makowie sika no nyisika na makowie aye wo de calculation no ko wanim o sika no tua 1000 e wo honom na agbo kwa police station no so o won tua sika bia wo honom efise ka tua sika honom atam no ko court e me ko fine me court ko gina dakam mo fane ma me kutia 15 point something e court wo de sika no nim se de papa bobo ni sika so a nya botre se de papa bobo ni sika so ye hu calculation no ekeka bo mo no bobo no point na ye hu sika no anti Akropon de na friends 1000 utia 1000 ti elder ye calculation 1000 Ghana Akropon police station ana lady Akokobin police station no ano so ye 1500 said you work na 1500 okay ana your friend say so say we trim so we ref inti na msenke ma pen ni paper Akropon police station here 1000 and again there 1500 and a school more than na work no so and so 1500 and no 3000 said you work no enti ka me de papa no wo de ne ka enti edam pa che we ni enya san 4000 Ghana and papa so say 17200 so why na ka no kre obo wan ka no kre is a min ka no kre a dance for was ke nyina ho ba cho wa dance ni ne ho yi apostol no ena also dance ni ne ho yi ebise wogi tum record no wogi tum so wogi tum Ebenezer omo na omo ho se sika wo se migi ya wo se enya no kre no omo ne twetwe sika mde ma no I'm say 1500 3000 same papa yi na dance for wo so ye be hwe na wa pe wa dance for na ya ka bom ni aye sa research no because papa nya de atum so sika de abedi ne ho but otete eka wono na bo e wo ho a sika na teka a eka bi eni akire nti ma ye hwe na ye nko Akropon me pa police station he fa dia ena so mo ye wa dance for no Akropon no say ye wo e fa say oba na oti case ni so no oba na oti case ni so no e betimi afre no abusa no ho asem yo papa ye tie o na wo kasa ti ye tie o dasi oba na oti case ni so Akropon ho no betimi afre no abusa no ho asem ono na metue sika no egu na friends any phone so no de ye den o de man nipa koro no ti oya papa ba cho 3000 na brand ye se wo frɛ no e de man wo fie nka wo send ni mobile money a wa mo wan send no se sika na yampa se wo de man no I say sika no o chere me so hie sika man ma e ma me me ma ne ba beji wo fie okay nti na aka se o so obeje de koma ankra ne ma me na se nya ka wo de no na wutu abie o dabi na ye bosie bi na o pesika de ma ankra ne ma me okay aharo oboa mami mate eti papa woni ma ye hwe na ye na ne ye ni ye mpa dance for no because the papa kan esika na teka abranti esi 28000 saying 28 and aka 25 papa say 17200 just say eti ma ye mpa adance for e wasem ni mo papa unim wudi domanim we ye sofu pani enti no say ekoba se sika sem enti no ye betwa ntro baabi same ososo papa nie sika enti no ye betwa ntro e ya tu bi so a why sabe don ba yina wadi do muka why sabe don ba ha wodi wonyi je sika so your passport man why ama no something 50 1500 wodi atwa ma no ha kwasi yire frɛ me say your friends pa jiska bi are abrew na wo jiska na wo so wo jiska na koma no sofo omunya onyi jo musika ara na wonka no kore mimi jiji o musika onyi pa kwasi sika onyi samso sika onyi jo sika so your passport ama no woti number was bi driver no so onyi wose da na wo ya kwanchere kwa ba no sa da no ko na me ka wura na pamo no wa wose me mfra be dia dan se wa mimi ba fo titi ya omo wo kasa papa ye omo passport no anwa nyina no omo numbers wo ho omo numbers na wo so maka no kwa se omo de anyanti omo ne suntu se omo da so du nachi na se wa dance for wo mi da sa o kwa ya wudi na ya wa sa me frɛ no so maka no kwa sa omo maka no passport na wo ka no wudi o kwa ya nyama papa passport ne kura no yi ma me hwe yi page check set so no best set ni nyina esa best set ne ejede ya passport so no se bi eni no e kwa so best set ni no eni best set na ba so ni sa bara so best set ni wo me ba ha best set ni wo wo na ko ya bai
Me ba wo se plan wo. After what you be set na ba. Me catch us me kai so dia ma nem so ma wo kan. So what you say? Oh na, wo nya wo fi. Me say wo se da. O ko snap ya be. Wo pa wo ja passport ni ni passport ni ni. Ko na ya wo ma wo na ye don obi le nya nya ma. E na best set. O de how many months ni? Me bi saw. Wo ko wo ka ya nya ma. So me say o express amame. Express no passport no by 6 months after passport no ba. E die ne ma. Ska na o je. Because we need birth set. No me be also can birth set e 1 month. What we carry documents e birth set na ma wo. E 1 month. What does here? Me bi o koye no wan ko I first say obi hu ho. Wo ko edum what do you call it migration officer. Abrantie wa ya wo ba sebe watena won che. Enti se wo ho kra na se same. Enti dem say me masomo na wo so ahwe me wo so wa hwera fun mo je fun mo. Enu dia me fan che. Enti so ya jo. Enti so ni na so family en chao. Oh, enti so ya ni jo ye nya wo tia. Let's say so for some man work. Me fan che. I so many na hwetu mo nya obi adwane aka no ho a. So se wo su bantra wa na tu ko amene chei. Mi su ban. Wa ji school me aka ho. Wa je so da na sa ji school because you were court. O ka dem say me sika na wo record no wa ka dem say me sika na o de ko twa man lawyer ma o ji 2 billion free ma me nyina record no wa ha o ji 2 billion free ma me won ti me sika no wo de aso akotwa man lawyer won kan record wa madam recording 1 hour there bra me time ko yes we entumla ni ma ka o ko dia ma ye 1 hour me time 2 hours me 20 minutes ko ma me entumla ni entumla mo se me kan ere no producer o dia chikwa ni kamafo producer chikwa ni mo na dia bra producer chikwa ni mo mate producer mo metwe nkwa ni mo kakra ma me na ye mo portion na sameka no na ye hwa de se ensema o se papa kan ni because audio 1 hour the aden hefa na record this hour so o pata pa wo se me record no obeje phone friends me ko ura get the phone shame gotom record do ye nti koma ko te do nya pro so se wo beto na kan adade nya ya twa beka me ka say ti ni record nya wo no oyamura and this is this what I said name yes because she who can someone kasmo de pe bia ye no kana me ka de pe bia ye producers when timbacho mofa audio no emeshem na yentwe nkwanimu ne yemonhwe na yentie de same adanse a same pese ye die no me producers na yira chese mi hu omo no omo de ade no crab ha beshem ada ani die ma hwehwe omo ma me wate na se ayefa no matete afo so omo akohye hiu hwehwe omo na omo meko audio o se ma brabo na ma babo ska no abra ka tem ska na 17 time na wo se na metie o pra me se na o na ma me de ndie ah o feel me o at least what mediane na me do de na wo so woni sika o se matade me tu ko na she ma tu na ma wo yese me tu ko na she ma wo ni ma fa de me to de na mra wa so dem o di ngoma na se me to ni na mra wo me to ni na mra wo me to ni na mra wo me to ni na to suo nyina bra wo to ba yire to ka ta nyina o ka ta o class la ta ni na wa usika na how many times you told me kai me to ta da how many times you told me kai me to da kai can you just come to tell us that do this come to ya so me power some time me ma enti me ya bia ma o ya bia ma me so ya bia ma tuntu me ka je o ya ma me oje untu me ka sa 7 nchire me de me ma ya ma me check ya buru de wa ya ma be be buru de patapa se ya no tie se ya no tie o mo nyina hete free unja ka onko a producers monkeka mo kakra mame na yentimi entwe audio na wo ka no nko nanim na yemo audio no kakra bi se na 1 minute kura na yemo emfa nko yanim producers monya ne ntem na yemo kakra ne yenhwa de because minim adekodi a ewo audio ni mu a same pese chinchini a yebo enti no ma yenhwe hello it's you Lawson FM 96.3 Listen. When do you say something no be nyasem na ye hey. Kabi, that was on the book of Dory. Listen, I'm battle. Yeah, Martin. And someone okay. Listen, I'm coming. Send
tia no so wo am di matem a ka wonya ma na so so de wo bro ase na wo patch de wo de wo pese mi sika chew sa no tie papa me ba o nipa ne ba ye no wo se o pa ne chew na so wabu nkotojo won anim dia sa wa admit se ne sika wo nchen ka sa na o kan attendee no onko fom obi tu atam o ko ne nyina wa ma ni atam sa ba ne but sa da so fu ya e bia de be sie nyeden enye because even at office be sie ka enti so fu ya de be sie that is why we coming down what I say and is a name Martin so no kase ha me nsua sika ma na bra wo ba me nche di matam so be sie ka me mo bo ho kasa ka wanya no 7 years now man kasa na shoka oh where kasa be sie ka ka say na me sinu tie no and then no one kasa be ka record no mo me ka say na me sinu ye de tie no say ka wo ye ne pahuna ka me twaja to ka dum na no say me sinu shoka ma enti audio ne that is the answer only me nante the nipa ni ka bia ohun do ho ana mo so for teacher so for James no mo me na me bo ano mi twere ka busu mi bia ha me hun se mbelo kai ene de o ka je bia so ohun do ho ana debi and make Jesus no osisi ni sa na ni paso ba chia me osisi ni sa bibie ako pa adwuma bi Same me brane ko enti audio no mayen fanto ho na fe yenye hwehwemu na yempe adansefo ne yenye calculation ni yie ne yento aso ho why because we can papa ya betu na mo ne yakọ police station ho wadansefo ne yakotie wo ho no na yaye analysis ni ye me de meka ene se uye nyame nipa onso so uye nyame nipa ba wedi na chia nti no sikasem nti moma ye ma entro bi emma baabi de meka no secondly papa de ensema okeka nyina wishasi no me hu ne se same yam hyehye no etu ka se watwe asan na eye me de mesre mamu me ma threaten emma yenum ewia se enipa wu a emfa so be ne ebenya bibi tu obi a emfa so bi eni so papa mo na mu preachi se emfa bone nche eti sasa be oba edwonsogu na so ase wuntwa na nto ntwene papa todo bia nsem bi oya emu oya but oba tan de waye agya woda ye nyina no Yesu Kristo na asebe ofiri esoro ba asase so a wanye bone dakora no papa ya kan wasam bone esi na bo kan me se matwa san mate ye fansi ho mate pa medase intituga mama yenhwe na yento aso ne yenhwe adansefo ni nyina why ma mefa me next case na isi mum kaka mo ho ma me tententem na mo fa next case no entena se na yenko ye ni mebre no ekọ papa aha enti mama yenko ne tententem Facebook no so ejinam Ahmed Bashida ewa ha Rashida Chuma si enso jinam Prosla Chumwa enso wa ha Oheneba Nana Kwesi Nelson Junior ejinam Nana Yasewa Obapa Erade onshira munyina samaba Samira Al-Hassan Meigida Ibrahim edaso ejinam bema akwaba fine ete saying yamiado ya fro saying bacho efem amakuji mensa do da fem olu anopede ne donam bacho anya boni mini abai wa bi awo aye fe ne jigbodi oba na awo bai ama metiase se akwa na meba nyinse no so ya media mehwa ma wawo mehwa na ma no woye amuska se ye mehwa no okowo levi water oji so owo trade manufacture ko every week month bia me send 2 million de bia nso me man chop money ma no woye mehwa na ama edito ni duru so se mi nkotu ni din o se mi nkotu ni din na me ne call edito na ase o de mi call sofo ho se na so na me kwakoto akwala ni din o jemosu mi boka if I drop in wa ha o mo jimi 10 million ma me ni busu afọ call ma o kan ma fo mo aso de mo yin na ma mi to emu hu malt any coke any meat pie mi boka mo na be 30 million o wo dito na ase ye tu di ni wie ye me mbisa ne ka plempo se ahe na onyae ono ana woji ska no okwa ekra mi fe ne bisa ne se onya sese ni se yemfa nkosi ho afi mi hwe na ma ekoduru baabi e na afi mi kofi ho se mi kwa he na mi koya edina mi mato akola no onfa sa dini emfre akola no mi meto akola ne di Gloria akwefa no no so fre ne mauto amzi
adenti na wo fra akwara ne din sa me di am me mato akwara no ngo so wo fe ne sa Afisem me ba se me wo fa me din ka sa dia makuji mensa but me wo fa ma me din bi wolu but edin na e di fe me but me mpene sa edin na me di ato akwara ne de ngo so ofe ne sa bi so bia me onyoma bi ho a me pese bi akwara ne din no me din ba be hye me din ba be hye akwara me book mu enzo still me kwa sa din na o di fe no o sa de me kodosi se akwara ne me hwe akwara no ampa omu flame me se akwara ne me hwe akwara ne ba sika na omu se me di man no sika nu swa ntimi fa bi nka ho na o ma ne sen na me man every week na me send ni 60 cedi 70 cedi ba me o ho abese 3 weeks na matoto nyoma bi e di akoma akwara no ba me ye ma fam de se eja ene ba but anso ne ni ma o de me ko ho de a ene o ma hyehyem na ma me se sa na tie de a ene me man every day bia no me man 20 cedi ana me so ehun so but me nye ni 50 o mo si da bi 20 cedi na e ma every week bia no me send no 1.2 nti me chem ebi wa okuada ya wada na mama ni 60 cedi Saturday Friday na mama ni 60 cedi na du 1.2 ebedu prepare se me ko ha na afi na osadi ntokwa hia me se eho na me ba no mantonyoma amfam black kola ni nti onti ase ebi wa mantomu ba me ko ha me to kalipo edi biscuit edi makola ni se na be akola be hu se na eja aba ne nchen ba me wani na me yenso oba no nsusu no me hu se enye ne fe me ko ha de ma osi ye me no ojojo mi asa na me mpe asa ma ko wi obi ade ba me no awu na aba me no mienu ntem ti de oye no me ne nje ho o mecheche mu akwan a ofa so a akola ni ma boka ato akola ni din na wo so usa fa akola ni din be ma timi atototo drinks any meat pie akofa dropping 1000 Ghana e ya to akora din a so ma sesa akora din ya to de mawuto ahona minti ase makaka ma bona minti ase edi no onche mumu bebi adini fi no mi hu bebi asa adini efri ade oba ne din si ya oni ni jae de sie ni se benini nantia no ma na eja enka na me hwe ne di hye na mi hu se sa di hye we etale ne family hu kakra wo hwe ne di hye se me bu bebi a wo ha kasakon bi eni wa me pe wa ha awuna ni obere kasakon be bu be na me hwe di hye ne ade ade a esi ene esi je esi na aba no di hye ne ade wo hwe ne di hye ne ade ana ne bu be ma na o ne no wu ye no ana se na wo hwe ne ba na da bi the family seven tiasa man say okay na the family nti na the family ba ko e be ka kire me say be ma na one no wo ye no be ma no omo ntam nye dai enti nti e be ya me ntwemi hu nye dai emfi no ho ana me fe obo amanye say se na matia fa ho nti digbode be bia ya ye duru no ho dia aba no dia matia fa ho nti emfensi hɔ a ana osuo obeba na obecheche mu na o se bema no oni na jai dada oni ni ntam nye eni hobio no oni sa bema na o sen oni na awo 3 nti 3 no de o twa to no hia no na akra na nyamfie sen me hia no no wanya 18 to 19 da bi akra na o twa to no so 3 first second third o twa to no now nam 5 to 6 na so hia no na akra na nya akra ketwa o hia ofofo no ka bema na sem kire se de ye ni ho kra o so o mu ni ho ana ko hwim no o so o mu ni ho o so oni na jai kra o ko hwim na mfi bema ne nsem dabi na bema no I'm looking for my ex was aba jefi won so nsem hwim ahwim ba se asa mi ana me ti ana me sisa ana wa o ye mi ye ko I swear it ana me ti me ho kakra tun fi ho ba ne de eye me de amehwe okay se ka bibia ni wa me se wo ha nyina ye edina o de asade afefa akola no eho no na me nti ase na wo da krata no susu a okoji no hospital ho no susu onfa nkyere mi so a onfa nkyere mi ehu sika nyina wagigi adi na akola ne health insurance edin be na wo so me de oji me Ghana card so o de kwa akoye onfa nkyere mi so a so o de ba peni ni wo akola ne nyamfie sen akola no wanya 2 years edi sen asa na muntamote owo akola no eno kwa de wo wu nyina no na esisu na onyim nyina no na awarijaya ne ye me freedom dada in the pipeline nti na ono angasa ba o ma me hwa ne ti say me ne ye dai bibie ni ameye eye nhihye pepepepepepepe nti no dia ba ne say on cheche mu me ba
paper na me hwe ana me ba no so onyi ntum se dia me dia to akola no on fe side din ma akola no so many din ben me ma no Gloria Akwefa yes e no so akwafa akola no mawuto na oba na nkasa so e fe ni sen oba na fe jigbodi den jigbodi e bia no de jigbodi mawuto dabi mawuto nka ni din ho mawuto nka ni din eti ni full name ye den ni full name ne the family din ya family din oba na wuhia no oni ne koda ya eba ba mu no ni full name ye den Olu unka o chese unka oba no full name chese de wuhia oba no atopa as a Priscilla brofo din bi twaso Olu chese girl ni din full name no unkai o say asa brofo din bi Priscilla bi etwaso mo twempena san anza na nyinsan na eba 4 years modiko woni ne twempena 4 years ansa na obeka che o so wonyim enti o ka che o so wonyim obi ane na twempena 4 years no ene wa yira ne ebisa o se ne ID card no edin be na wo so a olunkai enti me I put it to you so oba na your friend mawuto enti na bi odi ne dia ma akora no onye so na mawuto no what be background se bia obi din no akwa se die ntina o fe ne ba ya fidie no me bisa ne se die ntina o fe ne din sa amozu enye bibia wan chechemu ankere me wan chechemu ankere me se ne family did the same ntina wo de ato ano me ne twato ama akra ne ska week bia me saniska this way me the sisters the koi nti echina mesa the sister akọ adia ya ne se bema ene obewo na o take up the responsibility na akra wone wawo to ni din no echire obehwe na wasesa akra ni din ebasa akwa bema ni nya akoma pa bi emfa nhwe ne ba na me Frimpomaa me ye bema na me ne wawo na me hwe me ba na wasesa akra ni din edi ade ato akra no so minim nipa akra akofa ni din yesi edi ewo sunsanso onipa so minim nipa akofa akra ni din ede to no a there's no way say me peso akra bi beba wo nchen eti wasema wo kan say ye no kra dia me ba chomo hwehwe ababa wa no ento so mame na die nti a bema to ne bedin ama no Gloria na wo akoma no mawuto no ye hwe ebi so na mawuto no ye ne de chen wo de na ade ma no me de na me because me na me fati akola no wo de nya wo wasem nti mi na mato akola ni di mi na me ba be ba say DNA say dey waje atum sa akora ne ye wo mi maje atum say me ba te no achinye ndabi ba say dina na me de nya me mate ti ma chomo fa ababa wa nto so ede ababa wa na abrante ne na wo a on kai ni fu na emu no afi so o ma me kwa ma me mbe e ma ehwa akora me ba nso a no odidi matem no yeme no twetwim di se obi a me ba be bokro no enso me ba na ma ba ehwe enti wo ma access o ma me sa o ma me kwa because en 90 days na me nada okay many so en na me fair producer no en na me koda ya mitimi dai chese wo se obenya ba bia kan wasem no na wasom dwo wo a utimi dama ho to o man kasa yesen only one ono kwa enti na wakoma wo ne ho san wonya mfie sen 40 ana no so nkai 40 pepe ana kakra guso olu ebi ana kakra guso eni olu beso obeka enti yeguso aye twen na ye ne ababa no edi nkomo na jibodi nyo so nimto o Kristo to choji body wanu kata o nimto o kwa dey am sorry me na me ko Pentecost na meja we say wajai praise him hallelujah eno anu no anenti na uja sorry dabi dentia I say na onye bibia so o ya na yesofo amerehwe o sofo ana ho chiro sofo amoa some de eno ana mudija sorry anyesa na de tie nkomobo no na jibodi ya frɛ wa no pa producer eno kasai ya o ne na kasa ji atum se woni ye be kasa se si ya frɛ wo number busy sa Ifano what is the last time to me back once and who say Ifano papa da mutio Ifano I don't know how you find this I just say no in the bar I just wow honey fano wow me me found for baby no I get to be at there there's nothing to be I want to the insurance you could
96.3. Try a serious. Of course, you could see ya. Where am I good? No, I'm not good. I'm really friend. But an insurance card no. Okay, I will bet you try the send me WhatsApp. Maybe I told me, need you, me what you Olu dear Jibodi Okeni or say Akran insurance so a dear the man no Gloria Den Gloria Mokuji Brawanim or say dear the man no Gloria Mokuji no and one insurance so because on fan me okay let's say who na who ye no and a wadwe ya won say bia wasesa na onu so on ha me what je tese on ha me obi odi mi call police station am police for say ya che me ama ye beli mi kwa ye yi mi kwa ye ti mi 3 million matenti se no so wa adwuma mu eti ye hye no na nyame ya dom ochina wo de insurance card akra no birth set ene ne document bia edi adanse se edi a odi ama no na enu ani na odi aba eti odi ba wi na fe also responsibility was when was the last time o ma akra ni sika o wa mi tro so bisa what mi tro book ni na ho book ni ho mo ba mo ni ra na ho send sika no wa tro na book ni ho e china me friend kwa esi ase bia wo se bedwuma ma Jibodi Madam Jibodi afonyilo afo mate na olusi edin a wode to oba no wasesa edin no no kre Madam me pacho enye no kre na asama o di ba hono mu no o di kan di asam no ko Oyerepa wan wi asam mate nti udi asese no waba bedu ade mi bisa wo ne se akra ni din no eyampa se wasese din no Martina, unya sese din na din ne si kwan se be ma ne request for akra ne birth set health insurance card no umpese o de be kire no me pacho asam no o kan no nye no kre na bisa ne se the last time of phone frakola no how many months ni bisa no Jibodi oluti o bisa no nya no olu yes da ben na o kasa phone e fe ba na ya me fe wa di asam na ya o ka kire me enye didi atem kwa na ya o didi matem adi me enye didi atem kwa na o didi matem ze fi adi na how o ba di mi nsi so enka wo ye ni ya enka wo nim na etene enka manfa ma odi ase o di ba kwa me plus muje kwa chao me plus muje eno na me hwehwe ada me bisa o se fa me sisa no insurance awoso me sisa no ene ya fa bla wo de fani na bla why me sisa no wo de fani na fa bla ade na baby o di kwa no wa fa anko enye wa se menfa ho de bi so wusro ukwa ka wan kan wie e na o sa di ba baby fufuro we kan wa 3 times ni o so le ogun ni pani masis Jibodi mpacho nyame ya dom a ochina ye behia akra ne card eni ni din woso nyina na asem ne to atwa why na for responsibility a eso take it as father ejano wetimi anya akuma mu fine no de ahwe ne ba wasan so mo kwa dubi say madam onye wana enye show mo ni nusu se ska hin na gugugu so wo bobu se obu mo ni nusu na se ska ne ba na etwefi so a mimi na ma e kina mo na o se ni ska na cha mi buku ma be kire mo no ma bolesi ni na che ska ko na eguso o so u chan to se ska bia mai o so u chan to se how many days am say this ska de bia ska ma every week bia 1.2 am egu phone so wa o ka sa mo oni nwo na akwa 2 years ahi na ope ahi na me mfama o de anu no e ma ni anu anu no o sha pa bo se she na me ba ha dia sam na ya o ka kire me o ma me asumge me ba ha uni yi matem o pepia me ti se bia me ye ibi o kra kire me pasam bia me de me pasam bia afi we mi pasam Jibodi olu Jibodi ntinyame ya doma ye be hwe wanim fa akra ne cards ni nyina bra nti olu nyame ya doma ochina ye be hwe na ya je akra ne cards no elder mbacho brema me everybody me that say asemi dem say
ne kana wakano nyame ya adoma ɛwɔ sɛ ababe jiboji oba na sɛ no krese wasesa din no dia na nye ne kwano no so won sesa no dia ene na yaboa ma abranti ya hwe aye ne famu die de ahwe ne ba bi sɛ ne de wo ba ɛwɔ sɛ mo ni ko ba ho na wo hwe no na Maame Frimpomaa ye kan nyina no ɛyɛ apia Samuel ene ne sofo enkoma ene ya boyi ɛyɛ asɛm a sania waka no ɛsɛ nya adagye ne ahwehwem because asɛm ya ahwehwem a ye hu no kure wom na de ɛhame baako ene sɛ enipa nya wo mugidie sɛ neja osofo na ode ne ho ato so na owo bibi a otumi de brew because onye woni a woton ne car sania wo kan yi ɛyɛ 14,000 na ode abrew na ade ato okoye adwuma na wɔtwe yitua ne ka na ode abrew na je se o mugidie na se nipa enya o mugidie na ode ne wure hye omu na onim se ubetumi aboa no na koye se ya fat ya na ye hwamodie onse enkoma na ye ekoso nyina no me hwade bi tie ensem bi wom ba ko ne se abrantie aye apia Samuel se ono wasom osofo ne sofo wasom no pa a bola nyina otumi kɔ aprapra ene atwitwe ka ho hohoro ne ade nyina otumi kɔ ema duru ba bi kura no akra de ne sika ekɔtɔ tie ebe hye ne kam ede ma no sofo gitumu ewa ha se enokre tie no ono ana ka se nkoji sika nkɔtɔ no so obetu aka de na je se abrantie yi na kuma mu pa ne tena se agya ene wode ne wure nyina hye ne mo somye ba sofo kasa no se ade bi a waya ma abrantie wo bagye no calculation na woto no boase a o calculate ya ma ni sike ko bo anu se pan ana abrantie se dia ono nso aya ma wo no se ono nso kasa wo gye a eno nso wo be ne dai mama yemma niyemma bi mu ena ho se ye nyame nkrofo yi ade bi a ye no ye nkai hu se ye papa o ye bone o ye wo katuafo e wo ho de ade bi ye di ye nua no ye hwese ye di bedi ni ye na akatua no ba yes sewo no wonsa atumi aka Maame Frimpomaa asɛm we die ye nwie ye bɛkɔ so ne ya domu sukɔ akosi ase na sabrantie ne sika wo sofo ho a wo so de ma no pepepe asɛm bi ni ho ne mmom sɛ ne sika ni won so de hwehwem na adanse ye kyerɛ sɛ ne sika ni ho a na ɔno so afa ne ho adi na de asomdwe aba ye de ye hwehwa no ye wo ha ema nipa asomdwe na ye ntena asɛm wo obi nso ensisi obi ye mo obi mfo obi se kan enwa nanka Maame Frimpomaa ye update bi ho yes menim se metumi eda ba chofa to asoma me ye nua ba bi bowra fie ha na no eye Regina Aboache ono na ode abrantie e friend of Francis Apia eja Apia ne ho asem e na me kan ono no one ne tena ase se awarefo na onyinsen ya koye DNC DNC mako be 7 ema ekofa how by ya baba no se wontumi kura nante ono na yeso ano a ye de ne betra ha ono no nante ebayi oria o eda ne nante no ena oria yes ne nante a utumi nante oria se eda awo ni nyinsen mu nsem no ya na aye bebre se me kwa akopɛ eba atome nan so na oba nyima ne nyinsen asɛi wanyem baako na asɛ ne kyɛ sɛ waye gozo asɛ de ka atua fa no so ama ne nompene ne nkasa nyina apaapai abubu areho ena ye peja no hwe ontimi nya hwe why say you know kontomira akaja easy areho na asɛm no be ya areho ma Maame Frimpomaa atena adwam na obusabusa ansɛm no na kyɛ sɛ ye fra bema no was oba na wi 3,000 wayi 3,000 fi ni mobile money so enfie enan ni o di oba no de 3,000 e kode a na kyɛ sɛ no ano no onfa ne ho biewu enna ehu sɛ nipa gu ahoro na emra kwan so no abrantie ne nwie na asɛm ka na no na yegu so ye adwuma na ne ho asɛm e ho areho to Maame Frimpomaa akoma so mo de to atiafu anim sɛ moma ye moa ababa yi na obi say obetumi ahwe no na amanfo mu anti Maame Frimpomaa nyame hira wate akoma pa wunya e de manipa no nti nyame be hira wo mo na eno na
ɔkɔ no de ani gye na ɛkɔ ɛna me present sika so ɛde ma no sɛ ɔmfa nkɔhwɛ ne ho yareɛ na ɛno akyi no abranti a ɛyɛ agyape anso ɛkwa bi aso no yɛwie no yɛne ne bɛdi ne pɛpɛɛpɛ na wayɛ na sɛdeɛ because wontumi nkɔfo obi ba Emma onko gyina sɛ gyina berewe na on fa won sɛ ma fa me ho adi o se sɛ otua 3000 Ghana ne de a obɛhwɛ ne yade 3000 o 4 years o se me yira fa me 3000 oba no se 3000 kura na me hia doctor say obetimi ahwɛ me yade o se me nya gise wotua me 3000 na wo fa ye no ansana mahwɛ yade serious o nti etiefo elder ma ye na wo mu ase o ma yade na ye nkase nyankopɔn enhyira mo gane da ye bɛbɔ mo punu mu a meka me say sɛ ye de case betena ha na eye about so obi hia mo a awon keka no odo a enkofo keka bom yes edi sika eba me de bo nipa no eya na ebro ma adwene mente ase so na me de da me ko nhyira ko me nkotodwa ni mu a empaye na me body gumu nyuma so because that why nya adwuma wunya bi emwa obi a woni bi ena de okwa huhia mu enso ne yeboa no enye obi akeke na de abesi ene ye ka donation nipa dodo list wa ha enya asem keto obi kura so otopan no na wabo kanti yenhye ne dwetire I also can't listen. Obi so say na wo ya ne hene but ye hwe de edi se fata we obetena say na enka ye plans ho ne ye hwe senka ye ne eja pia ebe kasa na wama ne 3000 ede akwa hunu doctor na eja ne ho atimi atono nanso antentam ene ye hwe ya yetimi apekakra ede ahye ne nsemu ene wo hwe ne ho ya de elder tos Monday no okoi nyame ya adoma kina nso obesan akọ enti ye bompa ye se awrade be ka ne ho na ho odin no atumi asipi na Maame Frimpomaa de nyame ko ekoso ahyira wo obi kura to me nkra bi se me nka ncho se nyame nhyira wo amen na no obi a obi bowura fie ha no kana se ma o ka se moma ne 3000 am say na ma behwe wanim 3000 simple sa na ma me 3000 eno asem ma afidie so wo se je na fakoto aduro no na me hu say yes bosume so nam de kawa achiri ai but nyame be koso ahyira wo bosume so na ebi akam me da senti abusua ababa no nyame ayadom ama ye de sika na ma no nti kakra mo de ba ye no awrade nhyira mo ye se de onya kakra obema oketo obema wo no woni nya kese obema nti se ehu hia na ye hia akese enso so ase de da mo ye no na waso yasene na ye de aboa wo mo enibi na wo hwe cases bi a eba ebi wo ho a eda eba na me hwa me se we de mo nko ebi wo ho na okọ na hwe na tikọ a na wo akra wo yem hyehyew wo se we wo kwenti ebe ye ni obekwa kodumpo eno ne asemi eni power huhiahia but nyame ene yeboafo ma menko enidaso o heba clinic Dr. Elder Owusu nchen na yenkodin komo na mu nko ba bia ye woni ma bebrede mamo Benjamin Akwasi mystery ewa ha say Dennis don't fair eginam life change arama Mayborn Facebook no Lawson Radio Ghana ntimi pa chaw obetimi ehye ho kwaku ye bo a eginam ewa ha say ena hwan Evelyn obi ya da so eginam perfect ewa ha na oba pafili ensu ginam mamaga emefa David ama ewa ha edi no mpacha o de fa comment ne bra gifty akologo wa ha Abigail na kitei enso ede ne de aba kweku agiman we eyade e wo so odo ne nam ansa na wate ase se o ha adwen o ema na to de bia ye ne anka se ye ha ye ho ade ne ye very simple woni na wo nyame adom we de enye DNA asem bia ni eye din wo so ode ato no na o se ma onhunu se din we na ade ato no ye frɛ we wo se ane wo de ato so afa di asem bio fetira no ekina ye hwehwe se akoda ni din na ebeba no eye de olu ade ato ne ba na nakoma entonem no ntimi hwe akoda na esa wolu akasakasa nyina no ntimi hu se wo se ne baba ko pe sister ada na tete be me wo mom na wo tete olu no eniti yesra nyambo ekina ma bibia ansolve na semfa na semonko na ontimi hwe ne ba no na eye sofo ene ye friend say same asemi hwe pani ya enye easy sa uye bibi mu pani anase se uye osofo udi edom anim a
Eniema bebre na be wenka Yesu ba asase so nkwopa mu Peter ntem. Cause ebi nya asori ma na ebi nyo. But obi nya wo mu gidie say papa manya wo mu gidie wo kan rade asem mitie eti bi kura na me som a enhye dan ha me. Say papa wakati yanka nyame de be ma nya wo gi o. Dia wo de yama your friend say Isami ni nyina wo se wo gi. Eni ti ne say ne say yesrew gia wagigi wo sika ene won so niam a wutua ma no ne ebi wo ho a wode som wode wodo ene som wo eto ball nyina agu ye bema katachie sei sabi no no oba ne tie na wo a wo ka se oba ni tu kwa agya no nko ye oba warefo a wo no ye serve no ba wo ho do no mu gidie ene wo hu suro ni ntiro wo say your friend say wasomo and it say wo gi ni nyina aduane a wotoma ni nyina wo gi we de say ebufuo so na de wo kan wa enye sa na sofo eye na mesre ene asori mma no sofo nsuma say brain bibia ya ejai because sa estro ne sa hopopo a wodi kwa ye bibia mre bi obi ba ha bene prekese ne ho ahwere nyina wotokoma sofo wasoma so ahunu sa hwehwe animu se bia onye na omompa ye maw anase bibia onye bibi maw no ye nya ne mfe ye re nyina nhye radimu na numum na beboa ye nsense ye bedi stro ebesom asofo na afe akodru mre bi no akodru sa empempenso we se nya de bi eboa no kwasem ni enya de eboa nti sofo ye srew na fe threat no ma wagitu mu abra wagitu mu se watwe asan ba still anu mimu no entwaye entwaye sofo ba ye bibi waka ne keke obeye bibi cause na dwen be ya ne say same abegu nanim ase wa afidie so dia obeye bibi ye ka kire sofo yesre ne na dawroma mu na mu hwe nsunsun mu hunu niema yesre oja akoda no wo se na brabo nyina ya basa eti yesre jano na bibia ya na aha ya baba bibisa o medanse mame medanse abusua ye ko kanjen enti menko ba bia si lebene MFK please mention my name o ma bodi no si lebene say bibia boko de Daniel Badivi enso so Dasa or say good morning my sister I am honorable Daniel Dasa aka Sokatwa assembly member for Krabonso electoral area so Kaptua in the Kintampo South District Bunu East region. I am watching you live from Kintampo and the other baby American me ko kanjen